uphina kuphi lani buka khona le promo bacela zimnike ka2025 ngiyathemba wonke umuntu uyaphila ngithemba nokuphakathi nizokujabulela ocela zimnike bazo release i-album esihloko sithi Amaxoki ingoma ephakathi bafowethu ngineshow ukuthi akekho umuntu ongeke ephume enesekile mnandi zonke kusuka ku1 kuze kufika ku11 wazi ngicela ke support bafowethu uphanje ngamadatha enu ngineshow ukuthi nale promo inhle kakhulu isezingeni nomculo phakathi usezingeni ingoma ke izophuma nge8 kuyo lenyanga nge8 siyakhala ngicela ukuthi nicufe ngamadatha bafowethu sihloko Amaxoki ke akekho umuntu ongazi ukuthi yini le Amaxoki mhlambe nangakini akhona ngiyabonga kakhulu isupport yenu kulama album ami angaphambili wale. Thank you very much. Super sometimes. Wona longa nwa mungamba ngamba. Cheli ndoda ya muguti ngachola. Ijola ndoda ebaisi ekata la story. Cheli ndoda ya muguti ngachola. Ijola ndoda ebaisi Osuthi na uyayifuna ubexoxana azizomkahlela Osuthi na uyayifuna ubexoxana